Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün dekabrinin 3'ü bazar ertesi günü. Украина президенті Петро Порошенко парламент бақуына Украина ве Русия Федерациясы арасындаки достлық ишбірлік ве ортақлық анлашмасы ішінің тоқтатылуына дайыр қанун лейхасыны теклиф етті. Президент мебюслеріні бұл қанун лейхасыны ажиле бақып чықмаға чағара. Сентябрінің 21-інде Украина мұқавеленің ләғу етілігі қында. Русияны ресми тарзда хабердар еткенеді. Нотада Русия тарафындан бұл анлашма шартларының там бозылмалары тәфсилатлыжа язылған. Украинаның 10 вилаятында жен квазияты тәжавузға әвелден черелер көрмек, оның ақыбетлеріні ән азға әндірмек ве инсанларының аят аққыны қорчаламақ үшін илан етілді. Бұқта Украина президенті Петро Порошенко инсан ақлары бейаннамесінің 70 еллығына бағышланған форумда чықышта бұлыны білдірді. Ойышғал алтындаки қырым ве сыныр бойы Русия ордуларының артырылмасы ақында Украинаның там олғаныны қайдетті. Шунын үшін жен квазияты мұдафаны құветлештірмеге ве ватандашларыны душманын ұжымындан қорчаламаға имкан бережек чаредір. Украина вживає власних заходів для Русияның Украин топрақларына толы дәрежедегі истелясына қаршы тұрмақ үшін Украина кереклі чарелер көре. Ве бұрысылер, біз дегер yollarını қыдырмақ керек олғанымызны дегенде, bu не демек үрметлі сиясетчілер? Кереч боғазыны Русияге берейік ма? Қанунсыз ишғалыны қабыл етейік ма? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам, визнати незаконний статус. Гонолю ве фалер запты етіліп Лефортова сезосында тұтылған. Украинден ішжелеріне ярым адада топланылған. Урба ве ашайт малларыны кетірді. Бұқта UA TV телевизион каналына оқу қоройжы Реза Асанов тариф етті. Оның сізлеріне көре әр күн керек олған шейлер алынды. Ашайт маллары ве сыджа құрбалар. Мы привезли около 800 килограмм. Біз 800 кило урба кетірдік. Ашайт маллары елімізден келгені қадар яптық. Әршей яңы, деңізжілерімізні аналары келген еділер. Олар иле да не сатын алмақ керек, не деңізжілер севгеніні огрендік. Бұларны епсіні кетірдік, амма соңыра белі олды ки, Москвадаки оқуқ қорыжылары бір оба аш урба топлағанлар. Ве бұ ерде чеки иле проблема чықты. Керегі кібінден чоқча олды. Сизоға тек 30 кило мүмкін. Амма чересі тапылды, почтанен йолладық. Ноябрінің 25-інде Кереч боғазы әтрафында Русия мақсус қызметлері Одессадан Мариуполь лиманына yol тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яны қапы буксеріне ұжым етіп, оларыны запт етті. Москва идаресі астында кеқмесжет махкемесі әркян азаларыны эки айға тевқиф етті. Украинлер әсассыз сыныр бозғанларында қабатланылалар. Сонра әсірден ішжелер Москваға авыштырылды. 21 кіші Лефортова сезосында уч яралы денежде матроска тишина тевқиф ханесінің тебиет муэсесінде болуналар. Ноябрінің 26-сында Бірлешкен Милетлер Тешкелиятының телекүсізлік шурасының ажиле топлашывында Русия халқара құқының бозғанында қабатланылды ве Украин гемелеріні ве әсірден ішжелеріні азат етмеге чақырылды. Декабрінің 1-інде Беленект тақымның тақиқатчылары Бердянск Украин гемесі Москва тарафы идея еткені кебі Русия сувларында дегілді, халқара сувларында атешке тұтылғанына білдірділер. Брюксельдегі матбуат конференциясы вақтында НАТО баш кетібі Йенс Столтенберг Русияның Украинден әжелеріні ве гемелеріні азат етмеге чағарды. Оның сөзлеріне көре НАТО түш ішлер назерлері салы ве чаршанбе күнлері Брюксельдегі Курошовде Москваның стабилисізлештіру әрекетлеріні мүзакере етіджеклер. Курошовде дүния оғынды олған телекөсізлік ве оның чезув yolları қындалав етілежек. Отырушывлар черчевесінде Шималь Атлантик шурасы Гурджистан ве Украина түш ішлер назерлерінен Курушеджек. Столтенберг бұл мемлекетлері Русияның тәжавузы себебінден жеди проблемалар или қаршылашқанларыны қайдетті.
It must also allow freedom of navigation. Rusия кемечилик сербестлигini ve Azaq dengizindeki Ukrayn limanlarına maniyasız kirmege musade bermek gerek. Ukrayna gemilerinin em grajdan em arbi olsun Kerech boğazında ve Azaq dengizinde serbest katnamak için akkıları var. Jenk vaziyeti ilan etilgen son Ukraynaga Rusiyalilarının akkını 3 kat eksildi. Bu haqda UATV televizion kanalına devlet sınır hizmeti haber etti. Yolculuk maksadını anlatıp olgan ve Ukrayn kanunlarını bozmaganlar ise Ukrayn topraklarına yiberildi. Якщо в період Eğer da Jenk vaziyeti ilan etilmegende biz erkun Ukrayna topraklarına 10-15 Rusiyalarga kirmege red eteydik. Şimdiki vaqtda ise erkun 80'ge kadar ola. Böylelikle bugünge kadar Ukraynaga kirmek istegen 600 Rusiyalı red cevabını aldı. Azaq denizinin ilhaqı Rusiya Kerech boğazından Azaq denizindeki Ukrayn limanlarına ve aksine Ukrayn limanlarından Azaq denizine yol tutkan gemilerinin yolunu kese. Bu haqda Mariupol'da briefing vaktında Ukrayna infraterkip naziri Volodymyr Amelian bildirdi. Tunivin o müdafaa nazirinin muavini Anatoly Petrenko ve Mariupol Berdyansk limanlarını ziyaret etti. İş ziyaretinin maksadı bu bölgedeki Arbi deniz kuvvetleri infraterkabının inkişafı inceliklerinin belgilenividir. Evvel Amelian haber etkenine göre Rusiyanın eylemleri sebebinden baracak yerleri Ukrayn limanları olgan 40'a yakın gemiler hareketi muasara etilgen. Bu Kerech boğazında hakiki deniz blokadası Ukrayna limanlarına yol tutkan gemilerden hiçbirisi ya da aksine Azaq dengizinden çıkıp ketecek gemilerini Rusiyalı yibermey. İşgal altındaki Lugansk vilayeti yanında OBSE missiyası temsilcileri isyancılarının %'den ziyade ağır silahlarını tapkan. Bu haqda Nezaret missiyasının esabatında yazılı. Onların arasında Minsk anlaşmalarının yasak etilgen gaubitsalar, tanklar ve grad silahları var. Bunun ile ücretli askerler bir-birinden sınırının ayrılgan yolakta tanklarga karşı toplar ve uçaklar raketa komplekslerini yerleştirildi. Belçika'da 65.000 kişi barışık iklim numayışına çıktı. Faaller milli ve dünya seviyesinde karbondioksit atıklarını sınırlamak için de sert çareler talep ettiler. Numayış iştirakçıları bazar günü Brüksel'in merkezinde narazılık yürüyüşünü geçirdi. Aksiyalar dekabrinin 3-14 tarihleri arasında Polonya'nın Katowice şehrinde geçirilgen Birleşken Milletler Teşkilatı'nın iklim denişmelerinin çerçeve şartnamesinin taraflar konferensiyasına bağışlangan. Toplaşıvның esas mevzusu havanın global ısınmasına yol bermemektir. 2015 senesi imzalangan Paris iklim anlaşmasına göre esas maksat havanın global ısınmasını asırının sonuna kadar 2 derecede sınırlamaktır. Bu yerde balalarım için benim 3 oğlum var. Onların da yaş dostları var. Benim de torunlarım var. Benim fikrimce öz hatalarımızı düzeltmelimiz ve gelecek nesil için mümkün olgаны kadar yaxşı alemni yaratmak, kıldırmak gerekmiz. Onu kurtarmak için usullar tapmalımız. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, sağlıklı kalınız, görüşkence.